Ole clear to te chibai le vek ule. Tu naya khan Typhoon Wipha in Hongkong na takin anoya. Hetia Hongkong anoi nuai hian he thi hi China lama alut le ta ani. Typhoon Wipha Chuan Hongkong na taka noin thona thlok te po ati boina sa hlea. Pathian ni khan China chimlam Guangdong province a Taisan khopuya alut vele ta ti Sarkar enkol CCTV in apuanga Hongkong a hian thunei tu ten typhoon signal sang ber ten anti chuan nuwa pathian ni tu ka tangkhan eita anti niama asang bera hian darka saridon omin darkar thum chung lakin ruwa hi 110 mm chuang asur mana ruwa hi marlama tamzol niin Kapuya Observatory de Chuan an soya ala surchun zom zel don tipo an soibok ani Sarkarin tu chua siama mi damdoina somni paruk enkol ngain anoma anin humhimna siama hian mi zani somnga pathum tlanlutin thingtlu hi zali somsari pakhat aombok ti tarlan ani Asia longchul na mun lian ber pakhat bul mai not point a chuan mi hring chen na in le kongpuya thin alen thluk no le nok atam lea Hongkong airport authority te chuan pathian ni khan thlona zanga chuang zintur an thul tir to zalivel zana emo tumtura an ti khlai thule khwalzin po hi singriat vel an boi pha tonin an soibok ani China Hainan le Guangdong province apo inralrin na dar khon ani ti sarkar news agency Wipha Chuan aponga Zenhen zu woile makawa chuan pathian nia thlona lut le chuak tur zong zong hi thulti le ti khotlai vek ani
an chenom khovela pui sakhel na mun lian per makawa po typhoon signal chu soma tangin pariata ti niam ani to tui pui kam naya tui hi ala lian thei reng te ro chu soin mi cheng te chu pon chuak lo turin an tia Hongkong hian tower 10 warning signal hi kumsang ni somni pathum khan super typhoon saola wangin anlo ti chuak to a Hongkonga thonua wifi hi China pathian ni tlaidar nga le minute somnga panga India chana a chanhuda ni le minute somni panga khan khomol akai vele ta a chakna ero alo na sa hle ni in CCTV chuan atar lang ani Wipha hi thai trong niin ro puina moina lana tina ania heti la hian Philippines le Taiwan mun then khat te po alo noi to bok ani hete typhoon a tho hian Philippines a hian forhun lai ani wangin ruwa ati tam zual lea mi pani chin triat lawin anom niin Ram National Disaster Risk Reduction and Management Council chuan asweni Philippines a hian mi nuai thum sing sarivel ti boin mi singli sang thumvel sarkarin omlai lok na tur him an siama anom angai pha chen na in hi zali chuang ati che to bok ani